تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك. لله القوي سلطانه، القاضي برهانه، المقصود في الوجود كرمه وإحسانه. أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهر في هيكل محمود وتعبر ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. كسر الله من الشرف بالقسمة الواحدة. صلى الله عليه وسلم.
وما قلوبه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنهم أشرف المخلوقين وأفضل الخلائق صلى الله عليه اللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وحفيظ سره وعمل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخاصة بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن الجرد والمنهر. Kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala urusan-urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala penyakit-penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tak boleh kita lepas daripada ilmu agama. Cara daripada untuk dekat kepada Allah di antaranya adalah mendalami daripada ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tanpa ilmu agama, walaupun kita rajin ibadah, walaupun rajin menghadiri majlis-majlis maulid, tanpa ilmu maka itu bisa membahayakan diri kita. Disebutkan di dalam kitab Risalah Mu'awalah Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Situ dia menjelaskan, wa'lam anna man abadallah, sesungguhnya bahawasanya seorang yang telah beribadah kepada Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu, kana ad-darar al-a'id alaihi bisabab dengan sebab ibadahnya itu akthar min naf'il hasil lahu biha. Jadi beliau sebutkan di situ sesungguhnya orang yang ibadah tanpa ilmu, ya. Ini kita jelaskan, ini orang yang ibadah, ahli ibadah tanpa ilmu itu lebih banyak yang didapatkan olehnya itu kemudaratan yang didapatkan itu lebih banyak daripada manfaat yang dia dapatkan. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.